So bwa mbere so bwa kabiri imiryango mpuzamahanga ishinja u Rwanda ingabo z'u Rwanda kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikoresha ibimenyetso bihangana nk'uko twakomeje kugenda tubibagezaho. Ubu noneho ukuntu ibintu byifashe nuko Human Rights Watch yinjiye mu marimbi yo mu Rwanda y'ingabo z'u Rwanda i Kanombe ikerekana amafoto agiye atandukanye agaragaza ubwiyongere bw'imva zakomeje kugenda ziyongera kuva mu mwaka wa 2021. Gusa ibisu bwa mbere bibaye kuko kuva mu ijoro ryo kwa karindwi z'ukwa 11 2021 ubwo abarwanyi ba AFC M23 bavaga mu ishyamba bakongera bagatangira kurwana intambara yabo yo kwibohora nyuma y'uko Tshisekedi yishe amasezerano ikinshasa. Ngira ngo ibyo twakomeje kujya tubigarukaho mu buryo burambuye. Aba barwanyi rero nyuma y'uko batangiye kurwana bagafata umujyi wa Bunagana, Kicanga, Rucuru, Masisi bakomeza bajya Sake. Ngira ngo murabyibuka neza ijoro ryo gufata umujyi wa Goma, bafata ikibuga cy'indege cya Kavumu, bafata Bukavu ndetse n'ibindi bice byose bafashe, harimo Warikare bafashe bakayivamo. Imiryango mpuzamahanga yakomeje gushinja u Rwanda ingabo z'u Rwanda RDF kuba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu bimenyetso bihangano bakomeje kugenda bakora mu buryo bugiye butandukanye. Ngira ngo murabyibuka neza ubwo wari umuvugizi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Colonel Njike Kayiko Guillaume ubwo yifataga akora filime nk'iya Hollywood akerekana abasirikare ba FARDC barasa ibisasu bakoresheje imbunda za BM bakarasa ko bise abasirikare b'u Rwanda. Twaje gutungurwa twese ubwo twabonaga ko abo yavugaga ko ari kurasa ari video za Hollywood n'ubundi zigaragaza intambara zabereye mu burasirazuba bwo hagati, ariko tuza gusanga izo video yarazifashishije yerekana uburyo ingabo za FARDC zikomeye kandi zamaje gukoresha iryo koranabuhanga nk'iryakoreshejwe neza n'irya Human Rights Watch mu gushinja u Rwanda kuba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iryo koranabuhanga rya Njike Kayiko Guillaume niryo Human Rights Watch yongeye kwifashisha. Mbibutse ko kandi ibi ngibi si ubwa mbere byagaragaye, iri koranabuhanga none barigaragaje ngo berekana ingabo z'u Rwanda zinjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko nta na rimwe baragaragaza ibiri kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Minembwe ubwo abatutsi bakomeje kwicwa ari benshi kandi bakicwa n'ingabo z'u Burundi. Ntabwo bari kwerekana imirongo y'abasoda b'u Burundi ndetse n'amakamyo yuzuye abasirikare bakomeje kwirunda muri Minembwe aho bari kwica abaturage b'abanyamurenge b'inzira karengane. Ibi rero nibyo byatumye umuvugizi w'u Rwanda wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yifatira ku gahanga iyi Human Rights Watch arayisubiza arayihandagaza ati kubera iki iryo koranabuhanga mwakoresheje mu ujya kwinjira mu marimbi y'u Rwanda mutari kurikoresha mureba abatutsi abanyamurenge bari kwicirwa muri Minembwe ndetse no mu bice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu misozi miremire n'imigufi. Kuki iryo koranabuhanga muri gukoresha mutari kurikoresha mwerekana abasoda b'u Burundi bari kwinjira ku bwinshi amakamyo yuzuye kugira ngo musobanure neza uko icyo bari kujya gukora mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo? Tugiye kugaruka rero kuri iyi nkuru yose uko yakabaye, tubabwire kuri raporo ya Human Rights Watch yakoresheje iryo koranabuhanga rya satellite ngo yerekana uburyo amarimbi ya RDF amarimbi y'ingabo z'u Rwanda i Kanombe ngakomeje kuzura ngo byaba biri guterwa n'iki. Batangiye ubundi ku munsi w'ejo kuwa kane ni tariki n'ubundi ya 4 Nzeri nibwo Human Rights Watch yatangaje ibyimva zo mu Irimbi rya gisirikare rya Kanombe ivuga ko ziyongereye cyane. Uyu muryango wavuze ko mu busesenguzi ngo wakoze wifashishije amashusho ya satellite wabonye ubwiyongere bukomeye bw'imva zo mu Irimbi rya gisirikare rya Kanombe kuva umutwe wa M23 n'ingabo z'u Rwanda bagaye ibitero kuri Goma na Bukavu mu burasirazuba bwa Congo.
Human Rights Watch ivuga ko yabaze imva zo muri Irimbi byibura inshuro 14 zitandukanye hagati y'ibihumbi 2017 n'ibihumbi 2024, ikanabara impuzandengo y'ubwiyongere bwazo ku cyumweru buri tariki. Uyu muryango uvuga ko hagati ya 2017 na 2021 muri Irimbi hari impuzandengo y'imva 1.7 ku cyumweru gusa, ngo guhera muri 2022 ubwo imirwano y'uburaga hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Congo imibare yazamutse cyane ngekagera kumva 6. Uyu muryango uvuga kandi ko hagati yo kuwa 15 Ukuboza 2024 no kuwa 9 Mata 2025 ubwo imirwano ikaze yaberaga hafi ya Goma yaje gufatwa na M23, impuzandengo y'imva ngo yageze kuri 22 mu cyumweru. Human Rights Watch ivuga ko yabaze byibura imva nshya 1171 zacukuye mu irimbi rya gisirikare rya Kanombe, zirimo 460 zarigezemo hagati y'itariki ya 15 Ukuboza 2024 n'iya 3 Nyakanga 2025. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Raporo yabajije Human Rights Watch aho guhiga amarimbi yo mu Rwanda bihuriye n'uburenganzira bwa muntu, agaragaza ko buri gihe ibeshya kugira ngo ikomeze gukurura abantu. Mu magambo ye Raporo yagize ati ni mu buhe buryo kujagajaga amarimbi yo mu Rwanda gutya bishobora no kuba ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu. Human Rights Watch ni inkundamugayo zikunda kwiyoberanya no gushaka gukurura abantu ku bushake. Raporo yabajije impamvu uriya muryango utakoresha iryo koranabuhanga, uvuga ko uyifashishe mu kubara imva werekana imidugudu y'abanyamurenge ikomeje kuraswaho ibisasu na FARDC, ibihumbi by'ingabo z'u Burundi ziri kwambuka muri Kivu y'Amajyepfo zijya gufasha FARDC na Wazalendo bari kwica abasivile. Yunzemo ko uriya muryango bisa naho uri guhisha biriya bitero bikomeje biciye mu guhora ushyira amakosa atariyo ku Rwanda. Ngira ngo rero nk'uko umubyiyumvira Raporo yabajije Human Rights Watch iryo koranabuhanga bavuga ngo rya satellite, uburyo batari kuryifashisha ngo babe bagaragaza ibikomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo, bagaragaza ubwicanyi bukomeje kuba, ahubwo bakerekana ngo raporo ngo zimva z'ingabo z'u Rwanda ngo zakomeje kugenda ziyongera. Akibaza impamvu iryo koranabuhanga batari kurikoresha mu bifite akamaro, ahubwo bakarikoresha mu kuba bakora ibintu bitari byo cyangwa bidafite agaciro. Ibi bintu rero bizarangira bite by'imiryango mpuzamahanga yakomeje kugenda ishinja u Rwanda inyuma, yakomeje kugenda ishinja ingabo z'u Rwanda kuba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, dore ko Human Rights Watch ubwayo muri iyi raporo yasoje ivuga ngo u Rwanda vuba na bwangu nirukure ingabo zabwo ku burasirazuba cyangwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nyuma yo kwerekana imva yavuze ko ari imva n'ubundi ngo z'abasirikare b'u Rwanda, ikavuga ko muri iyo raporo ngo muri iyi myaka ishize ngo nk'uko raporo ngo za UN ndetse n'iza RDF ngo zigaragaza ko imirambi 10 cyangwa imvi 10 arizo zaba zaraturutse ku butumwa bw'amahoro bw'ingabo z'u Rwanda mu bihugu bitandukanye. Ibi bintu rero bizarangira bite, dore ko ibinyoma byo bikomeje kugenda byongera mu buryo bugiye butandukanye. Twaba tugiye kugaruka dusakare ba UPDF 2025. Ingabo za Uganda UPDF zatangaje ko abasirikare babiri babo bishwe mu gikorwa cya gisirikare kiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Major General Felix Kurayige, umuvugizi w'ingabo za Uganda, yavuze ko amakuru yagiye acicikana mbere atariyo ashimangira ko abo basirikare baticiye muri komanda Eringeti
nk'uko byari byatangajwe, ahubwo byabereye ahandi muri ako gace. Izi ngabo za Uganda ziri gufatanya n'iza Congo FARDC mu bikorwa byo kurwanya imitwe y'inyeshyamba irimo ADF imaze imyaka myinshi ikorera mu ishyamba rya Kivu. Urupfu rw'abasirikare rwongeye kugaragaza ubukana bw'iyi mirwano mu gihe abaturage bo mu duce twa Beni na Ituri bakomeje kugaragaza impungenge z'umutekano n'ubuzima bwabo. Ubutegetsi bwa Uganda bwijeje ko bukomeje guharanira kugarura ituze mu gace kugarijwe n'imitwe yitwaje intwaro, ndetse bukomeza guha icyubahiro abasirikare bahasiga ubuzima mu rwego rwo kurinda igihugu n'akarere. Natwe rero tukaba dushimiye umuhate w'abasirikare b'Ubugande UPDF bakomeje kugira uruhare mu kuba bagarura amahoro muri iki gice cya Ituri, by'umwihariko abarwanyi inyeshyamba abicanyi ba ADF bakomeje kugenda bagira ibikorwa bitandukanye bica abaturage ndetse banaga ibitero ku butaka bwa Uganda bahungabanya umutekano w'igihugu cya Uganda. Ni Pilot News TV, mukomeze muhane nanjye, ndabakunda cyane.